Kaseng samla parish like kensau kala pelong ya ke annual youth get together jo usnam arja arpusan ha ka khat lai bat khat sau tarik uno pra arhajar arpusan hapo ka balang shnong majai ka bahap ha ka sub district Maulong Hashua maslang ya ke session layo shua ban kentiu ya ke lama jong kaseng samla parish like kensau da Reverend Father Don Bosco Karmolong assistant parish priest jong ka like kensau parish kani kaji kenduk lang ka basisin cisnam kila don kumba aspa san pungut ki samla kentuk ya ki khasi bat ki karu ki belawan sa dedicates nadu ka khat lai taring bat ki belawan ban ai ki jinghikai lingba ka session kilong Reverend Father Bahaku Parshadap na ka benta ki khasi bat i brother Joseph Marak na ka benta ki karu hakani ka program lai don langkum ka jing ai mensim ya kaseng samla parish like kensau da presiden bamenta ke SACYM Suntri bakum juru ex president ke SACYM Suntri ki presiden bat sekretari sangrang ba bat senglong kemi parish babu het ketikis ki sister bro lightly ki konben jong ke parish bat ki rungai ke parish ki belawan bun benishim benta hakani ka program ka annual get together jong ki samla kalong ka bajob bat jai bai RNT ba kalong ru ka jingkerku ka bakrau na ka mta ki khun samla jong ka parish like kensau namar hakani ka program layo shibun ki jingkai na ifada barengkat na brother bat haka khat sau tarik keladon ka mas bakuj bat hadin ka mas bakuj buat sa ka jing mani sakramen bat hadin ka jing mani sakramen keladon ka cultural program angut kimatla kilaya bud ya u doi senai ngi ko kun udabet kila perta endau jisu larung hapo ye kita kimatla angut kilawan syau badula keliyaki pingat bangala banle ya kani ho utrai ku maksibat na jisu ku maksibat na kepani gisik ongak ta chingba johani ku skir anak tan ge wa joha jisu ku jaja chim ukun ma sako singsuna ma ndiba wa jisu ku ski e jisu ku maksibat na skim na ku riang ha anjing jangi thong ba anjing jisu je riang is na man ja ablay da kane ka sakramen ba phala me labu apdeng jongi ke jingkan ma wajing shashidom jong me Joyara bingi ban burami ka me bet kasnam jong me kanang bangin yo barabor yo so jong jing sius pa ban snok di bengkal ban ngahak ban thap ti lang banai kum kadak ji khublei na bantai jom kini ki khun samla ki batrol kloi bantrei na kane na bantak kan seng samla ko paris level ba kini kino ship bantah kini program sang termen kilalong ki belapan kre bantahi kumni min yo yak prayer dance na ka balang sidong majai ka bami khmat ya ka so district Maulong ba ka ban buat kalong Kagaru dance na Kasau District Idalia kapag fi belong kibal konkret. हर सवाल का जवाब तू हर दर्द का इलाज तू हर उम्मीद का आशा तू अंधेरों में उजाला तू हर सवाल का जवाब तू हर दर्द का इलाज तू हर उम्मीद का आशा तू अंधेरों में उजाला तू तू ही तू यीशु तू ही तू
सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ I wanna be a fool for him. I wanna sing and dance, live his name, live his name on high. I wanna be mad for him. I wanna be a fool for him. I wanna be cool for him. I wanna sing and dance, live his name, live his name on high. Khot chikmat ya I samla abrendan shilai I belong ex-president jongga SACYM Zone 3 pengen thapti nabta jungi habang dia sabha I siap. On behalf of the youth president, Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement, President Samla Oresta Ranjak, and the ZYD Father Anthony Malay, and all the executive member of Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement, I express my grateful greeting to you, Father John Bosco, and to you, Father, brother, sisters of Ichamati Convent, Maulong Convent, and the other, I don't know what's the convent, I think the visitation, maybe, and to all the faithful of parish like and so. To you, my dear young brothers and sisters, my young fellows, as well as to you, my dear young children, I extend my greetings to you, our friends from Achik community. Thank you for this moment. As we stepping forward to the closure of Jubilee year, the Pilgrim of Hope. Kabangin yang nanti siya kanika jepun kuno yang leu Snam Jubilee Pilgrim of Hope. Tungin long halade iway kijingkerman. We should conceive the spirit of hope and bore the spirit of hope. Pun halade hamtamni kisamla halade ni deban pun ya kijingkerman ban ni deban pun kapat ban saya tahu so jam kijingkerman. Kita kumnihi ngan khot ya ka gizi ya kisama nang sub district na bersama paman sekabat na kumta ke action song. Creation, keep singing, oh, there is no
sing samla ka thek like so pare si lapun kre ki momentos kum kada ka jing ai buram yaki na ka jing le ba jo ki ha ki exam fair na do ka SSLC HSSLC pat ki bachelor's degrees pat kum jo ya ka masters temata kum ni nga khot ye for the Don Bosco ibalong coordinator jong sing samla Catholic like so parish baso pha panwan chikmat apan yarap sam lem ya ki momentos na kamenta ki tu ki samla ki le bha ki exams bafair jong ki lai wan chakmat aki exam jongki ni sungu na kapenta ke jing le pha jongpi phila wara bura mila ke jongki kisam la ke jong ya khata me seng samai bro koi benta kaban pencong shit berpendidikan ya dari cultural program jengi so bha bani yang lam benta kumni hi ginyo ya kecik penyiar ya kalama khot kerpat ya I Father Don Bosco wat kumjo I samna abundan so bha penyai lang sya katai kaliang ginyo ya kecik penyiar ya Ni ba ka jingye kendo lang jongpi atin kalian get together jong kasnem ar hajar ar hosan kala good. Let's
mau pilih ke sini next year ini sedang sebuah ya kajing penduk lang apa kamhe mau yang penduk lang Lada Tempat Hun Bansyat Arajar Arfriu ke Convention Kan Long Asam Distrik Dahlia Yang Kerben Badang Yoi Pi Wei Pi Wei